Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo ku sila surah kumanang si Ron tu sikip masih bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tulay. Nah, di video kita kali ini ya melewati bahas yang hari itu tentang Faburana tomato tak narekong ka tumalasan ay iya ro Faburay boleh ko tanah-tanahnya. Jadi obat dari tanaman yang biasa digunakan orang tua kita, tomato kita biasa nak kurang. Nah, tegana ya ro. Yang pertama umpamana narek ko mafadi ulut tak agama biasa nak burat tomato tak narek mo di ulun na tahu biasa malah daun jeruk-jeruk kata biasa mega sidap boleh daun jeruk-jeruk asan nah narik koyala ya rona jemu nih tapan saya dewai napa na baba ki lin rota iya ro hawa na mafasih tapi nasanya tahu na jauh fresh care ya rumah biasa nak burat tahu narik ko di ulu kemudian narik ko mesem yang anak umpamana itu biasa riasa daun campa-campa si bukoreng mah bicu mah panci tuh nah biasa mega kiwiri-wiri lalangnya ya lo bola atak daun campa-campa si bukoreng ya rumah biasa nah iwosongan yang anak kemudian narik ko Fabura ya Fabura mesembang Fabura semeng yang biasa tuh nak burate nariko gesang-gesangnya agak mah biasa daun serika aja ya daun serika aja luar biasa tuh khasiatnya si lolon nih baca-baca anak kalau daun serika aja emang biasa nak burat tomato tak nariko mah pedi lalen umpamana semangnya mah biasa ibu so daun serika aja nasabak mari metor Fabura na yakini tomato tak ya sahabat wadin namanya caji sahabat nasabari najab pala saya dos serika aja. Kemudian yang selanjutnya Fabura pedi buah narik mau pedi buah tak di samping mega tuh bahasa ogi mega kia kurangnya ganala Fabura pedi buah teh engkau tuh tanah aga ya roh coli jampu benih ya naro mah biasa langsung nak kecak tahu narik kono biasa nih biasa langsung nak kecak mah pasti bawa kerja engkau tahu na jamu na tapangi wai napa na inuway na engkau mah pakor. Kemudian Fabura bitokeng biasa nak burat tuh tomato tak daun kaliki narang na asui apa inuway na biasa nak burang yero narik ko Fabura bitokeng biasa tuh narik ko bitokeng na cuma hawana yero rasana mafai daun kaliki kemudian agak jangan percaya tuh tahu biasa narik ko kece ngangi engkalasa kilalan na babuana lalan na lanroalena tahu mah biasa itu na burat tahu cipe lama cuy iya mah pije eri tanang dek nianre nah layar takena kemudian tebak jampu semeng tebak nero jambu ini nalatoi narakoi napa nana sunai nung Fabura nareko engka umpamana lasa kilaleta engka tuh nareko Fabura lalang obat luka dalam ya nareko onyi luar biasa itu Fabura ilalang nih luka dalam ya nareko onyi nah kita na faru iya napa na tapangi wai na faru na fatati na halus napa ninuway na engka tuh na campuru kang daun tergantung mani idi kepercayaan tak magero. Nah, oke sapuku nariko engka mo papale Fabura ogi ya mah biasanya nake guna tomato tak boleh kita tanamnya silahkan tulis di komentar insyaallah di lain waktu di video selanjutnya akan kita bahas sebab iya pentilak de nariko umpamana kepepet nih ya mana langsung ya. Kemudian terakhir engka tuh si di Fabura nariko
maloi umpamana aja tetap mak dare biasalah dia waktu anak konirak ya aku kaca aga na tigo tomato ay mataru lari malah anak otti tebang yoro anak otti napa tertiki darana mataru to apa aja lari darah pak burana tomato ay anak otti napa tertiki darana. Oke sapuku, jangan lupa dukung channel kami dengan cara di like, di subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bos-bosku semua tahu kalau kita punya video baru, dan kita akan lebih semangat lagi memberikan edukasi tentang apa yang ada di Bugis. Selamat jalan kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.